Umuyobozi w'ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk ari mu nama ya komisiyo ayobora yavuze ko ahangayikishijwe n'amakuba yugarije abatuye mu burasirazuba bwa Kongo. Aravuga ko ibintu bishobora kuba bigiye kuba bibi muri icyo gihugu no mu karere kose. Muri Kongo igisirikare cyamaganye bivugwa ko Kivu y'Epfo yigaruriwe n'u Rwanda nyuma y'uko umutwe wa M23 wivuga kuba waraguye igice wigaruriye nyuma ya Goma mu cyumweru gishize. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko igihugu cye kitazasuzugurwa nyuma y'uko Perezida wa Amerika Donald Trump atangaje ko azayagarukira inkunga kubera itegeko rya Afurika y'Epfo rirebana n'ubutaka. Ramaphosa yavuze Trump mu izina. Ingabo zo muri Puntland, akarere ko muri Somalia kadafite ubwigenge busesuye, zafashe ibice byagenzurwaga n'abarwanyi b'umutwe wita wa leta ya Islam mu mirwano imaze ibyumweru. Ikindi cyiciro cy'abapolisi b'abanyakenya 200 bageze muri Haiti kuwa kane gufasha iki gihugu guhangana n'udutsiko tw'amabandi yaho. Aba basanze abandi 600 bagiyeyo mbere.